i firma gdje je moj suprug bio zaposlen je ponudila njemu da pređe za stalno raditi u Beč i da full time radi tamo. Tako da nekako se to samo otvorilo i mi smo se baš evo nakon Gabrielovog 4. razreda osnovne škole odlučili preseliti u Beč, nadajući se da ćemo tamo stvarno dobiti bolji suport. Tako da evo to je stvarno bio onako jedan od ključnih razloga našeg preseljenja. Mada ja moram reći da sam ja uvijek nekako osjećala da je Petrinja premala za mene. Ne u smislu nekom ružnome, već jednostavno imala sam osjećaj da mogu puno više, a mala sredina koliko god je sjajna jer poznaješ sve, toliko te nekako i ograničava, imaš osjećaj da ne možeš više od onoga tu što vidiš. A ipak kad vidiš neke druge stvari onda dobiš dojam zaista da i ti možeš postići puno veće stvari, tako da i meni je to iskreno odgovaralo, a i volim izazove, mislim. Pa zašto ne bismo probali 5-članu obitelj preseliti u potpuno drugo govorno područje koje nikako nije odgovaralo nikada mojim preferencijama jezičnima. Dapače, odbijala sam taj njemački u srednjoj školi i sad evo karma mi je vratila.